Izaga isahluko qala ivesi lesikhombisa kuya kwelesishiyagalolunye. Umesaba Jehova ukuqala ukuhlakanipha, iziwula ziyedelela ukuhlakanipha nokulaywa. Ndodana yami, yizwa ukulaya kukayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko, ngokuba kuyakuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigexo entanyeni yakho. Isahluko sama-30 kuyo incwadi yeZaga, ivesi le-17. Iso elikolodela uyise neledelela ukulalela unina liyakukhishwa ngamagwababa nasemfuleni, lidliwe ngamazinyane okhozi. Jeremiya isahluko sesithupha, ivesi le-16. Usho kanje uJehova uthi, mani ezindleleni nibone nibuze imikhondo yasendulo, ukuthi iyiphi indlela enhle nihambe ngayo, niyafumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu. Kepha bathi asikuhamba ngayo. Usho kanje uJehova uthi, mani ezindleleni nibone nibuze imikhondo yasendulo, ukuthi iphi indlela enhle nihambe ngayo, niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu. Kepha bathi asikuhamba ngayo. Ukuphuma endleleni elungile, umuntu athathe indlela engalungile, akusiyo into ebuhlungu, yinto elula nje. Kwesinye isikhathi uqala kancane, kuye ngokuya ephezuka umuntu endleleni elungileyo, ayaziyo ukuthi ilungile. Kuyagcina usekude kakhulu nayo, abanye abe kude kangangokuthi noma ecabanga ukubuyela emuva isikhathi asisewenela ukuthi angasuka lapha khona abuyele endleleni leyo elungileyo. Mhlambe aqale ukubona ukuthi usendleleni engalungile semdala, iminyaka yakhe yokudala seyiningi kakhulu. Kube kude ukuthi engaba nawo amandla okuphindela emuva abuye ahambe ngaleyo ndlela elungile.
amandla engabe bikho esandleni sakhe. Abanye amandla angabi nawo olimini lwakhe, bangakhuluma ngomlomo wakhe abe sebuyela kuleyo ndlela. Kukhona abantu lapha abadala baganiwe, banabantwana, amadodana asekhulile. Manje uyazibona ukuthi indlela ahamba ngayo uchezukile eqinisweni, wangena endleleni engafanele. Kodwa sekulifuni manje ukuthi engaba nezwi elithi asigudluke kule ndlela sibuyele endleleni efanele, ngoba abanye abantu kuye ukuthi ma amadodana abo ekhula bese umthetho ungabesaba sesandleni sabo, sebephathwa yilaba abantwana babo ababazele. Abanye babaphathe ngokubashayela umthetho ngomlomo wabo. Athi ma ethi uyakhuluma athi bantu bami kukhona into engalungile la esichezukileyo ngayo emthethweni nasendleleni elungile. Indlela kababa nendlela kababa mkhulu. Amandla ngisenawo, sondelani silungise lento, bangamnaki. Kube khona izinto ezibalulekile kubo ngaleso sikhathi asuke ekhuluma ngaso. Omunye umuntu azahambe impela emhlabeni, ingaba ngisalunga leyo nto, ashiye umuzi wakhe ungekho emkhondweni olungile, njengoba isho le incwadi ithi buyelani emkhondweni yasendulo nibuze ukuthi yiphi indlela elungile banihambe ngayo. Mase nibuyele kuyo niyothola ukuphumula kwemiphefumulo yenu. Abantu ke abancane noma sekhulile nje kuye ukuthi ngoba imithwalo yokusolwa idalwa zakubo ayikathwalwa uye, isathwelwe uyise, anganaki. Ngoba uyise mkhulu ngeke azasole yena sekhona uyise. Thi mntanami ngakufundisa umthetho nje, kume kanjani? Nokhokho wabo athi le ndodana yakho ebuza kwisi iphume kanjani kulomthetho engawubeka wekhaya, ungaweli kulaba abazeleyo. Koze kuthi ngamhla engasekho loyise bese ziqala lezi zinto manje kancane kancane seyibuyela kubo. Abanye bengaboni ukuthi njengoba bengakuthola ukuphumula kwemiphefumulo yabo nje, ingoba indlela kayisemkhulu kakhokho wabo bayilahlile. Ma kukhulunywa ngendlela, kukhulunywa ngemthetho,
kukhulunywa ngemithetho mina ke ngiye ngithi kaNkulunkulu okuyiyona efanele ngabe iphethe ikhaya iphathiswe abazali bomuntu noma indoda noma inkosikazi ukuthi ayi leli khaya lidinga ukuthi iliphathe kanje. Bengaboni ngoba ngesikhathi uyisekhuluma bebenganakile indlebe yabo ayizwanga ukuthi ubethini nabakhumbulayo ababuzanga ukuthi sizolungisa kanjani. Waze wahamba uyise basele nje abazi bazokwenza njani. Abanye kuye bese kwenzeka ke into edabukisayo. Uyise khulumile nabo maye sebona umuntu kuye kuthi ngokuhamba kweminyaka ngokuyekhula noma ubengaboni noma ube nenkani amehlo akhe aye ngokuya evuleka. Ethi uyakhuluma nalezi ingane zakhe zingamuzwa indlebe yazo zivale. Azahambe zingasabuzanga ukuthi baba khona kuthiwa siyalungisa sizalungisa kanjani. Abanye ke kuye bese kuqala lento engiyishoyo engithi iyadabulisa. Ngokwabo basuke bethi bayibuyisela endleleni kanti baya phambili kakhulu kule ndlela edukayo engenakuphumula engenakubanika ukuphumula kwemphefumulo yabo. Zangoma, inyanga, abathandazi bengene bephuma beshintshana lapha kulomuzi. Kodwa kungalungi miningi imizi enjalo lapha kulelizwe lakhe emingenyanga nesangoma kugqitshiwe into ethile egcekeni yona manje ese isidalwa salomuzi. Ngiye ngibuza ukuthi kazi ziye bese ishonaphi idalwa lezi zalapha ekhaya mase kukhona leyo nto egcitshiweyo lapho. Lezi ingelosi zakulomuzi ziye bese zenze njani zona? Ziba yini? Ngoba umsebenzi wazo kufanele ngabe ziyawenza uma laba abantwana bazo bebehamba ngendlela efanele ayisenakwenza. Ngoba bathe mabezisola bevala izinto ezithile endaweni ezithile vela usizi la ekhaya zase ilanda umuntu nento ethile zayitshala egcekeni. Abanye masangweni, abanye bahlala nakhe endlini ngaphansi kwembhede, abanye amakhona emizi, abanye kuzungeza umuzi. Abalalelanga ukuyala kukayise wabo, badelela umthetho kanina. Abanye onina laba babekhulume kanjalo ukuthi mntanami khona into engalungile lapha engiyibonayo. Umuzi uhambe wahamba waqhela emkhondweni olungile endleleni okufanele ngabe sasihamba ngayo.
angamnaki ngoba unakeni kuye isalukazi khona izinto ayinakileyo ezinye ezingathi shu abanye ke kuye la endlebeni uhlale umngaka sithi siyakhuluma lesisalukazi umngaka ahlala la endlebeni baleke ikhona imizi ongabe iseyibuyele endleleni elungileyo kodwa iyafa yini na ukhona umgoqo ekusukeni endleleni edukayo uye endleleni elungileyo umakoti walotsholwa lo muntu ingane le ikhulisiwe ufike sekwindoda khuliswa iso lesisalukazi kodwa sehlakaniphile kakhulu akasekiyo indodakazi ilalele izwi likanina ihloniphe zikhona ingane ezasuka emakubo zibalalela onina zibathanda onina basiza onina kodwa zafika emzini yabantu lapho zagana khona konke lokho kwaphela ndodakazi uyasuka ke mase kungene ukukhathazeka nokuba umphefumulo ungayitholi indawo yokuphumula ngoba amaNazaretha akuhlali kungafiki lapho lapho mali encwadi ithi iso likolotela uyise leledelela unina amagwababa alikhipha lidliwa amazinyano okhozi iso leli saphiwa lona isibono asihambe kanje noma ufuna okufunayo ukubona kodwa uzobona kanjani ngoba ngesikhathi kwafanele abulalele amehlo akhe avuleke awulalelanga wawuyilalele wena nenhliziyo yakho ekutshela uhlakaniphile kunoyihlo uhlakaniphile kunazo zonke lezi izizukulwane zalamakhetha nalezi zalukazi siyasuka ke sewulanda laba bantu bafake batshale bafake kube njani kodwa noma kungaya ngathi kuyasa kuhambe kufike endaweni lapho khona kuba mnyama khona akujwayele futhi ukuthatha isikhathi eside akujwayele ukuthatha isikhathi eside abanye esikhundleni sokuthi kube ngcono kuvele kube kubi kakhulu azamlande lo muntu wenze njani kanti wosusa lento yakho ayisuse kodwa kusale kunjalo kubeke kanjalo bakhona abantu amadlozi abo angekho emagcekeni oyisi
dale ngikhuluma lento nezalukazi namakhehla ezazi babhekile ayisekho kuye umthunzi wakhe usukile sehamba nje noma sithasini esicabanga ukumenzani siyamfica ngoba umthunzi wakhe usukile uhambe waya ngabe inyanga ngabe isangoma ngabe yini wafika wathi manje lapha ekhaya kunje umuntu wabona isiwula maye uyabheka wabona isiwula hawu inhlanhla ingaka na isikhukhu lesi wayesewola wonke amadlozi lawa ahamba nawo seyosebenzela yena abanye abantu abesabi nokusikwa umuntu nje akusike ngensingo athathe igazi lakho wazi ngani noma thatha isithunzi sakho wazi ngani noma uthatha umphefumulo wakho ngoba incwadi ithi egazini khona umphefumulo uma oyihlo sebelandela leli gazi lithe lapha kulowa muntu owaya kuwo noma ungakhala wenzeni bakuzwa kodwa mase bekufuna bethi bakunika lento naya lapha kulo muntu abanye bahlala khona nje amadlozi abo asahlala kuleyo mina sefuna omunye umuntu uthi lo osho ukuthi uyabheka makukhona ngisho yedwa nje ngoba abanye asize na udade wabo laba ingabanakile abafowenu lo dade wena abahambayo abaningi nabangabanakile nokuthi amenzele nje into ethile kanti ibhekwe kuyo sadayisa ngoyisemkhulu na ngokhokho bakhe sebehlala emzini womfazi uthile bazi igulu khona bahlala emzini wendoda ethile bazi igulu khona badayiswe uye yindodana yabona ngokungezwa yinto encane nje kuma endleleni eyiyona kodwa ngiqale ngikhuluma ngomuntu obonayo lo okuzalayo mhlawumbe ukhona namhlanje kodwa amandla kanawo abafana abanye bayasebenza mawo isebekhuluma nabo athi mntanami ngisize asilungise lokhu la ekhaya athi baba kulungile kodwa ngeke uzukubona abanye abasayi ngisho emakhaya balubhadi khona aqamba amanga athi hayi ngeke ngiye lapha ekhaya khona abanewethu bazongithakatha bese behlala emahlaneni aningi abafana abahlala emahlane nakhona la ePhakameni nakulo lonke lelizwe la bahlala emahlane bathi imizi kodwa uqonda ukuthi umuzi kanjani uyathi ngoba nakho yindlu uyakwazi ukungena alale phakathi bese ethi umuzi ayikho into enjalo ayikho into enjalo uma ikhaya kuphumile abantu abadala bakhona bequnulwa isenzo esithile esibi bahlala ngaphandle
noma izindlu zingabaningi zibe ngakanani, sibe zinhle kukhanya ugesi kube njani, akusiyo umuzi lowo. Izindlu nje ngamhla bahlambuluka bangena benza ukubuyisana ngaleli cala abalenzileyo laba baphilayo, bese kuba umuzi. Kukhona imizi kade ngikhuluma nabanye, akho nkomo ngisho eyodwa yayikhona, nazi ikhona ziningi seyifile manje. Wathi yaqoqa omunye mhlambe ayithengele entathu, ali eyokuqala ife, esibili ife, esithathu ife, bine kungasekho ngisho eyodwa, kusale kunjalo nje. Noma ethi uyaqoqa zimbuzana zife zonke. Abanye ngisho beyithengile inkomo iyabaleka iyolala kweminye, ayifuni ukuhlala lapho. Yini na? Le nkomo imele uphawu lokuthi idalwa ikhona lapho. Namhla zaphuma, namhla ingasekho, ubona ngalokho. Ngabe zingayikhuli inkomo, ufa ngambili ngantathu ngakunye, ngambili ngantathu ngakunye, zize iphele zithini. Akusekho muntu-ke, sekho muntu. Ungayilanda inyanga yakho leyo, uthi uyasekela, angeke uthi shu. Uzawuthi kusuka bese ungena esonweni sokudlinza, ngoba uzohamba uye kumuntu afika athi umakhelwane wakho noma abafowenu banomona, yiwo laba ababulala lezi nkomo, kanti cha, lezi inkomo ziwuphawu, kuphume abantu eziwuphawu lwabo. Akuvamile futhi ukuthi kube izinto ezicashileyo, cha. Amaphutha omuntu akuvamile ukuthi kube into ecashile, amxabanisa noyise. Kwayinto esobala nje. Abanye umuntu abe neshwa-ke lokuthi ngesikhathi uyise khuluma, noma unine khuluma besaphila, akazange alalele, wayenganendaba nayo yonke le ndaba ayishoyo. Ejaha umhlaba, khohliswa abangani, abanye akhohliswe umfazi. Nendoda ikhohlisa umfazi. Awukho umuzi maNazaretha ongakhiwa inyanga. Ayikho indlela engakunika ukuphumula komphefumulo oyoyithola enyangeni. Omunye uyazi akhetha ukuthi ngcono kube uyena inyanga. Bakhona abanye ulunguze manje ngekhala endleleni ebunyangeni, nakhona la bakhona abantu abanjalo. Ngoba ufike lapha bathi hayi ubani othi ufuna ube inyanga. Uvinjwa yini lo khokho wakho? Uvinjwa yini lo muntu wakithi akhulume nawe? Nixabene ngani ukuthi angaze ayokhuluma indaba enjalo kumuntu wakomunye umuzi?
Abantu abadala laba abafani nathi. Thina uyaphuma nje nendaba yakini uyongena komunye umuzi. Uyikhuluma iqedwe ithi nya. Namahlaza akhona. Ihlisi. Abanye bamemezana ngakho. Laba abantu abawomakhelwane bakwazi kanjalo.